Jedna velika stvar zato što ovo donosi kvalitet našem životu. Kada je Aleksandar Vučić polagao kamen temeljac baš ove zgrade ovde, mislili su mnogi, to se nikada neće dogoditi, nikada se neće ostvariti, to je još jedna priča i tako dalje. I danas stojimo u završenoj čitavoj hali koju ste finansirali vi. Vi ste šampioni iz UCI ove zemlje, vi ste šampioni Voždovca. I ja vas pozdravljam kao ozbiljne ljude koji su pomogli da naš Voždovac i naša Srbija napreduje još brže. Hvala vam zbog toga. Hvala vam svima. Radujem se sa vama i ponosan sam što smo zajedno jednom velikom timom koji menju našu zemlju. Naše zemlje danas se gradi. Konačno su ljudi videli da sve ono što su bila prazne i žute obećanja prethodnih godina, da ova vlast u Voždovcu, da ova vlast u Srbiji, naša vlast u Beogradu, preuzima odgovornost, završava projekte i zapošljava ljude. Jer to je suština borbe za sve. Mi moramo da pronalazimo način da ove mladi šampioni, koji kaže Dragomir, imaju i bolju mogućnost ovde, da ovde ne žive. Imaju toplu vezu sa školom, koliko god te male stvari bile nebitne, ja mislim su veoma važne, kako se neko čini da nebitne, nama su veoma važne. Dakle, imaju toplu vezu sa školom, da mogu čistiti i pristojnim slačionicama, da se mogu da treniraju, da imaju uslove kakve su imali i šampioni u nekim drugim zemljama. Ovde moram da kažem da je opština Voždovac ovde odigrala ogromnu ulogu. Aleksandar Savić je čovek koji je preuzeo odgovornost opštine Voždovac 2014. godine i od tog dana znam da je jedini prioritet bio da se na Voždovcu gradi. Da se ovde radi na vodovodu, da se ovde radi na izgradnji projekata, da se ovde podižu nove sportske hale, da se uređuju škole, vrtići, da se grade putevi. I to je velika stvar. Morate uvijek imati predsednik opštine koji brine o vama, ne o sebi i svojoj fotelji. Nije da sede u toplim kancelarijama i da se brinu kako će oni bolje da žive. Posao ljudi koji birate da idu u svoj narod, da razgovaraju sa ljudima, da čuju ono što je dobro i ono što je loše, da prikupljaju ideje, da se bore za to, da vama bude bolje, da nešto novo gradimo i da one pare koje su ranije išle u korumpirane džepove, u džepove kriminalaca koji su nas pljačkali, da te pare vratimo svom narodu, uložimo u škole, u bolnice, ali u plate i penzije i da je zaista